asase ne mfudie nya sai yare pa isana ane na se ko ade sa ya diska mo pelo mo pe dia ya de eti wiase pa eti benvoa ya de awura hye mu ntide mu me hye se man sori a me se me stage demonstration tiamo se munyi mu bi aka de akosoro kan ko me boss atima me buru choboy me boss atima me buru choboy ama ya nyina ya temu so ntam kokko because hu samo ka ho ya ka ya ka munya ho re munya platform mo ye guamanofo so it's not true and me catch am me hyamu ni mu bi mo mra bonten na mo check je mu ni mu bi se o here pa mo da ya no na obi finka no be say nsuo no okọ obi finka no be tuo ko agu no okọ obi finka no be say ba chi no okọ gwadi yankopon to ma be pa dia be firi mu eti mo nwi ya ho kakra kra se mo te kokko so a yate ba kokko no kwantimi ntran so wuri ni pa da te kokko no so ne yakoro me se anche mo beti menka kwasi ade wadike ne nsam a waka o epino no enam so menra bantma hene bafa amankwatia ya wotoso nsia wone ne dom wo mo so kasa wasam no ana nya sam keto akra na wo wie no kirem se ebraso se efam agudie ho mra wa santimemu no nananom wo mbesa hwe biu nana bantma hene wono so ne dia wode eto aso enie for kasaye nti said ye odike ekeka nsem no nyam se na wayama ene ema nyina aya asefim sem de ama ni tichiro ne asanteman ai ya asemo odike sama wo kan so the nice be so all kan na wo chesi ala chesi ya kan sisi na de kan se de what kan no ya you say that I'm sick ya ti amo ya ni last commission anya ya man pourquoi les chiens na do come on for pay World Bank actually say you so na say you so ya of prime only on to roads from personal car was sick. You become the car was sick. No mobilization in this country can take place without the involvement of the chief. Some are certain, and no clubs to come and you're catching some personal. Not because some baby piano, who they are straight, not for the consent. And what you are talking your power of silence. Say your Jimmy catch police is a power for you. That's what you do. Not to say, what friends here, what friends here, tell it to me. Tell it to me. Say, who call in close to the baby, who cry alone. Politicians it's nobody. Just I have the solution case. A person for young person and the soldier and the most of them from secretary. But that you have far excavators or they are not playing over the teeth both. A command place, say a person. My grandfather and then Chinese in the top, and then we know the top. Let me and I was sorry. I like the I know the idea. And the sound by the idea said the year when Ben. Every one my fire. Every one year I be now we think who are you come now the man located so in the go. Yeah, we consenting to the that happened in and look there to be just young as and you don't pay the army. And then you can't get to be here. You are to buy the economy. So the outcome, see, I'm here. And that's for you. This is the process. So you will give my hand. I have to say, brass. And look, I want to chance. Four cars, this is much less expensive. The vice president, I look at the vice president. That's something you like. For me, there's only one capacity. Yeah, coming now, so you must start watching capsules, but I can't go in reality. I was thinking a son at the home and I will please. No, I cannot. I think that parliament is to Cassandra. Yeah, ultimate calm and the craft member. Yeah, dear, but what? And that's
santimɔ mu a tete a deɛ kɔdeɛ wɔn bɛka sɛ tia no wɔn sɛ no ɛna wɔn sɛ wɔn nsɔre yɛda akyɛ yɛtia mo twɛ na kwan yɛde akɔnkɔn yɛkɔ akyɛ ɛgya yɛkokɔ bɛyɛ flower wɔnyɛ nana agba bɛdi 6 years yɛn yɛ bi si akɔnɔ 6 years dɛ na ayɛ hɔ in the process wɔsi flowers kɔ wɔ akra wɔsan yɛ ho ɛkɔ ayi kurom akɔsi gaaro ɛna dɛ ne ayɛ kɔkɔ ne ha mokɔ gɔgɔ ha mokɔ gɔsae wɔ ha aduane kura a wɔbɛdie no aha na mokɔ ɛdi mo daa ɛna mo sɛ yɛnkɛrɛ sɛm na yɛgya motu hɔ saa yɛyɛ pɛ ha saa no dɔma yɛ people wei yɛbafoɔ amankwatia yɛ ɔtɔ so nsia Kumasi kokro bantamani penny wano ene yete ne nka na kyese nyasem keto akora enra ewo menhia Efri wo meyi enchichire efitiasie no aban bia betena dwa no so wo ye na afemu de de bo anwomesua na esanse eyo baako ewo edura egu nti no aka hu bi ama nkrankran na afenso ye ensafonsafo ene nyumakuo wono bo aban no ya wonom so tete suku ahodo e de abo wo meyi mpuntuo na SDNS na midwifery training college wonom so eka ankrankran de no ho amre bi atwam no na wonom akasa de wanku ibesi ne wonom abo mo so de abo enkwada ahodo ene esuafo ahodo sebeya wonom so peso beye nurse fo dache no womo ema wonom entete na enuada sede amamre ne amane ete wo musuku mu ho no wonom eyesa ya chese eye de tosu donso nurse fo nursing training no ena womo de no de tosu donso na afenso no eye midwifery ne so no wonom de etoso nwotwe no wonom eya amamre ne amane ye ne nyina womo de gi asuafo foforo sebeya efie bi edi wo manim no won ba ba gentete na timi abo wonom frifia wonom atimi abeye nurse fo wodimu na wosi pisita ede abo wo meyi yenso yayaresa ene yayarehwe na principal ya wada SDNS na midwifery training college anom eye Mr Daniel Atatofo wo kira bakosem kakra ene wo ha hodo bi ya wonom so hia e wo sukuu ni mu omo hwe kwanko bitwa faso ama yenya baby betimi atini nurse fo no mo na ya export omo sebe ya sa mabunu ya omo be no omo me ya de so amaye ko se nipa na so mo do so bebrebe ese omo nya adwuma nya sebe bonsam ope adwuma ye ma obi a sebe inside the hopper diploma na school sunu nyina no omo wie mu tadia no a omo koye exam so tech tech so mom academic certificate eno na ya bofro ba ko e friend Emmanuel Usachire ona mu wie no the whole Ghana nursing and midwifery no for no na modemo akọ animu che obi a challenges a wo yesuku mu hanu se yo asase fufura wo bare kese a ye develop na ye would not space but adaya enkura no bedamu the classroom on be sua de omu enye enough and so by kwada so haso a classroom block and offices in there enkura na ka no be say 1029 no say a permanent do no no omu nyina no ya hehe adan wo kwada su kurum na ama omo amo enam kurum na eba adwuma eba school this ade sa na say so go be school mo be sua de ntimi ma because kurum mu nyina no ya na mranti bi ho am so akronzim kakra ha omo a mo etata omo ena san say ye mo ayi no fa akoni no tro bia na omo discipline sam so ayi challenge ena bi hu so san say no me kokko suru no if you na high no or the more 2 years and I say 3 years ya now ko renew a bon so kwani enti emma isika bebre kodi sa dan na high no esenkai na me ampo na say aban ni adonfo adumi ne yakosisi adan bebre barkase ya okay see we are permanent school ni aban ne dia abetimi akoso atino mu a afiso a enko fasika enko hankrofo dan suku penyin ya wono eda SDNS midwifery training college ano ya no ewo kwada so ena enrada
one 17th matriculation for nursing trainees and 8th matriculation for midwifery no one so edition so nam so no what the and some way said to ja na essence dwumadi na say anything ni atwotwo ro one mo ka bia wo nyina de omani monyam kwete a kire ma ne wi an monyam nte no e ka ho bi ama osofo anokwa me boahin wo ye trefo panyin e de Navy Ghana Union Conference one so e de kakra eto aso Fire Ezia Sorodi. We are proud to have all of you be part of this program. I think the say the country am saying you know say any awofo the teacher for every school for you never come that's thing for that am that so to ya boa Ghana am e come dey SCP people na wo dey who so nya hodey o dey fear o tunya hwe ahoden ka ho enyi just sorry a part of our system say we have some country the betika abeti oda awon oba omudi ogbon ma o Ghana man nyina in fact as I speak now no I see a hospital wo Ghana ha ofisem efisin kan professor Biasa na echi the sika nyina him say be ya but to fra I don't condemn mo ya djuma aja bo ma hodin amapa ayo mani nyina adia in fact share any adwene say enyi asoro no nko asori akuakuo ne paka nyina so fa sika abankwan timi amoa emma den hwe apomzi hu hye adwumpaye ti asori aka nyina manfo aka nyina akuakuo aka nyina fa sika ne hodin hyem e fa tete koda em fa sika etisi hospitals amoa na apomzi pa aye o man no ene mam fufu about o mutimu nyina so dia e woni hye na Ghana nkoso e woni hye apomzi hye nkoso e hye mi de nyam. Amen and amen. Also for anokwa me boahin wo ye trefo panyi de Navy Ghana Union Conference and na wano so enu adadwumadi na sene wode ensem we say to dwana ne kurakura mu no and asuafo a na ye kase no wo manya akwanya ekwaje ntetiye abeye nurse fo ne midwife fo eni ti ni atwotwo wo men mapomden mu no wonom so eda wonom so nsem de kire ye ya wonom ka kire Sompa kase se sabre ye kase de wo mani age ya wo mo hu de omo kana wo tu afofrofo se woni nurse adwuma ho ko ade a na fe no wawie suku ntoaso na bomoden na wo pe suku edimu na ebetimi aboa wakwanua sanyina mu adwumade mu a bra SDA eye nursing training no mekire eye kwada so de na ewo ho no na wo mutimi mu o se de be ya wo so ani so ade hunu no ebetimi abam ede amawo woni monyamfo aja hwere atwemanwa be aja south wono ne mra sebedwane asabere wogina mu na yeso ode hia nko akwadwane woni na banfo monyamfo make amwauku ana fe monyamfo Steven Boating wono makọ akoye adoye pa ede amaye maami owura ire Doris Ejei woye accountant mpasetia SHS said ye nyina ni no nchai ni pabonfo bi kwato hye maami so je ne honema laptop mobile phone sika wiedi ni bowura kwaye brentuo mu na sam ni si ye no no monyamfo aja hwere woni a wankran wo papedu yeyi en wo fa dom kan ho a wo kwaye maami ho na kwajojo na koma pe bibi kakra ese wonye na wonfanto kosia wade aside mo odende ma Dr. Mensa Menya ya oye medical superintendent eboa kwa polyclinic eni aprosifo a wogina wonum na so bo adwuma ma ye maami ne ho amasem onumanyamfo Emmanuel Ejei anhwere I'm saying information na ye me pesu aso de na wo say me tin ye den ewura ne me hu be asem si ntene ohun yo ha me ba se me be ti se ewura no ya ehunu se ni si ya me charge ya ehunu na the no so aba hospital and yes the never for me to because when ko no no say nimpo mu sitie and ntina e ma me ba me je me MP ene me amepe amanfo atwa me so me MP me to baba so me kan de bia say about anya honfo ne tom ana so mo ndi bi gi ko sala e to aba ma mo bi say wo so bi to na mo akọ abehe be gi so akọ abo na so me ti yeni aba anya sema asem papa ukun so no kwa na say why traumatized I mean wo fi wo da wo there wo nu ku da wo there na obo hu an sa manfo wura ho ya brief okun ya tawa ko se be bi so ja yeni aba no Sabia, no, so at least. She needs a clinical psychologist to attend to her
then you bear speak now was cycling outdoor. That scene, even at all. It's not here if you're coming on, of course, there's a good film. It's one. Doctor no any team for why idea pa which means omotimi attra then I resuscitate oba na magisia so I can say obey fully recovered because I saw police force abaso send here as any see no one tianda no try na mo kwaya o makonya eni aba na edenaba One man for J and Shre. Now we ye and on man for Isaac. Kusibu Watson ya one also a Buakwa Boaso electoral area. One must be mine. Equalizer and do one the friend one also Kasaka cra says I brain and pipe more dane and was ready me bushing and that's when you may in your one much. Hospital ya follow the area. Dr. Mensa Manye Mukweni. This might say, Yankupon at the DPA, or by any idea would be so any papa, or my hospital no after and some Yabina, 2 and among says, Umutu and among say, now and some but now I heard quite a passoir, the Chidom said the Bay of Kakoshan Post, no Mukumaswa, or Manya, some baby beyond Pesomia, one among 2 papa, Umutu Achmaha, now Achma fan into my dear friend. On manya for Kusti Boatse, Boaso, electoral area, one on a small one rubble. Ya one so Pajuma Eho. Afe yanko epoya matemum nana semu wo ebetoja se wodo ani chemo yilo krobo e na afe menya krobo enkra wodo ye no atwa nwahia na anyinam kane awowe no abo wonum te se de jonso abo akokɔ ni nyina ne se wonum like bills no na wonum ntwe nam so nti no ema ECG fo akokopa ye nam so kodwetwa won kane mu na nanu fiada ene anya ne ntie se o makomo mu kane na de ensem e na efiri ekire eba ye mohwi kwa homa no so na ye ne ye nua bema kwa kunyako entwetwe enkomo na wo moye nkyeremu ya te senkania no asa edumbiem kwa kunyako wote menka asam no nokure be ne wom senete menua ba metitamu etwetwe ewepo ye emantem hanom menya kobo na yelo krobo ne mumedin no yakwabranya ako na ne nyina no ene se ye nyina nimbe se busume bakunie ena kopie mu wo menya krobo na yelo kroba enkanea no omuntimi enya bi emu enna na nkapese be omatimi so ade bi atimi ya adwuma enya sika da bo mata so na ne nyina no ye nyina mahoden ho eto a omode tu gya kemu so muntua esanse eboa na eba no na ekwanim ye pa abutaye ma abaso esanse bambo mpanyufo electricity company of Ghana na matranko nyame sika mpanyufo aka bo mama no ka say de abutaye matimi aba amomatimi amakwan se ECG mpanyufo mo komonte so koye adwuma esanse bambo ho sensem no mpanyufo ene ade hye na kasa obi akomatimi ato ne yam na enura edai na aye atadwe ade hye wo mpote wo mote de sema beye edu enum pe entem esanse nyamkonwode no eba ECG fo no sonkanea no ejina so ekakra na omosan so edumu no na eno ne ne mpanyufo moda ECG anu wapoe mantem atwetwe komo no motem so ni nyina eye anamotu omutu de attest omufidie ne hu se ampa ene homa no motwetwa ya motibi de bia hyehye mu no miyema nyina ekoyie anase pono se fu so bi po ewo hodoma a omatimi asa so tu hu anamati panyufo akirema eno akane na omosoye no eye adwuma kakra omatimi aye wo transformers a motwetwa homa no ho no ene na omoso ahwesa ampa sa adwuma no maye da tima koyi ana ene to mukirema ene dai so adwuma ye no betimi akoso o chan da so betimi akoso ene to mukirema omo hye da nsia de hye wo potem wo ebo ese bia ene ochina anase pono joda so ene ombeso kana na mukirema se enu anko a mutimi eso no sema kakra bi de ma omo no e kire se ampa ene magusu da akwa ma mo hwede mi se hwebe ene no ochina de na kombetuma yo mudumadi omudi ni nyina na konya tima da hono se na be ya de hye wo menya krobo ena yelo krobo so no enkosi be adwada ede kono omo sabetime akankane na subede dom peto bididi no omo timi ededi se mo te dia na eyesa pepepe menya krobo yelo krobo nura enkane no omo so de kakra ede mom nembom afanyifo tirem adwuma no mo wieye ene to masa so adum na ye hwe ne se nne ochina ekoromba san so ato aso na o ma adwuma ne nya wie na se na be be konya no de ato no mo na de se wo menya krobo ne yelo krobo so omo se timenya enkane abana na chese ye tie wu ya nye transformer na chese bi kika se jatom na emom ECG fo ne se na wonu ma try wonu fidie sa pepe because mini aba me se wa okaya omo ba bonti de betu dwa chem se omo transformers ne omo machines no omanfo atwetwetwa homa bi ewo ho
Ahmed your hawaba and it's na ISS be almost I acquire sa how ni bi and it's almost so so and ye biano or how ne buy na ya no aye and I say ye and no tina penifo chim say somebody almost on a hwene almost dum no and many ya no masan so atoa so na ne some ye no matimi aye na mum so mo so ye no no how be o hodia o man pem wan kan mo chem se omuguso hwe ni se ne no cha de on betima ye mu fie adwuma na wie na bia kwanya na to no ma de se no so tmenya kan ya kwabranya akonya dase anopɛ ne nkyeremu ya wo de ama ye ne ye tiefo ya wo no mu tie ye yenua be ma kwabranya ko ene oto nkrai efri so menya ye no ewo apoye mantem for euro krobo ene menya krobo enra wo munya nkane anso no na wo nim sa ba ne sanso panyin se wo mo try one team ena na wo nom eye yeah, kwana text messages kakra wo hoye de abana ye wie kase bono wo hene ba kwa me mensa wo so hwe takwara de wo hene ba nyame hira papa Ebenezer Amankwa wo se Sompa News is the best and Felix nana pon bampana se en wo se wuti wakura ase now se bampana se okay wasu uti wakura ase na wo se ubetwe pinkase na ade akwo nsuo mu akotu gadam se na nsuo ne sey a emfa so bo mo hini biada ene ateche no wo benom Frederick Mystica Sciatica Warriors 21st Clinic wo mu tie news no papa live a wono so de ne de abam nana kwasi nana opon wa no se akwasi ade wodike wo kasa papa sa papa yi wo kasa papa Edia na woje wase waje wani so na de yede aye win wusia pani abegene bag pa ya nana ponso edia ode aba nap ablekuma enso edia ode ba wase ne nusu wotie papa enchia nkoma ya maame Priscilla ekua kirewa ya wo dansoman asodan ho ono so de ode ba ye enono na we so Africa kasoa wase wo chia yen wo me akyen ya je so birthday a wodansem enso enkwai na emfa emama tabodi ane ose wonyame enhira wo papa ya maame Josephine Lexus in Cancer London and Wobutu was so hini ni woni wa here muluku lovely papa no pay yo yeda se papa anti Lexus we so edia wo de ba ye enonom na agi amagi was so chia yen Sompa News ono so edia wo de aba K Edu gas oven osema fires of mame greetings enkoma wo here ai K Edu no gas oven papa nyina de dwusu abusia ye to akase bono esom ora Patrick entry ukopie mu obono poye ne afomantam no mu a oya regional manager Edema Public Utility Regulatory Commission eno de aba betu dwa se enkane ani nsuo to aya tutuma Ghana fo bi bosu getire se sabre ya pe ho aya pe ho ena ban ne begigi sika enye no wose epre no eno ani wode atutwa se September bosome ne de di kan ensuo ne nkane a ohamunchemu aduonu so akiri podunum ohamunchemu aduonu ba ko akiri po aduonum num ene ye de to so ama Ghana fo atua na tumi aboa mo mfidi are nkanre no wo mo atutu ne ma de asisim Ghana fo so se se wo bofo no aboa ya fo na wo wura Patrick entry ya wo no ye panipai woni minu ya pe ma na edu ya opo adwuma wa Star FM Chichiman ena chichen koma wo chirim se sika kra wo no ba beje no ebeboa VRA Netco ECG water company amom dwumadi no akonanim tariff no ansa na yede beba abonte no it goes through a certain process ye ma utilities na ye regulate omuni na no ye mo akwanya se omo fa omo proposals embrain na ye nhwe increment a omo expecting it will started from about 2-3 months ago. Ghana Water was expecting an increment of about 300%. ECG force so no omo expecting about 148% increment and VRA Netco force so there expecting 113%. Now commission no so ye receive ye no at the end of the day no na see a kickstart your process in your tariff review no we start doing engagement with our major stakeholders before no your stakeholders no utilities no presenting proposals no almost stakeholders no and sana yako other recognized institutions they said TUC Trade Union Congress your engagement your AGI Association of Ghana Industries now another activity I commission you carry out in your friend of public hearing activity into your was some selected regions into your Greater Accra your Ashanti region your Volta
Delta region. Yes, absolutely. Be water crowded. That's the Western region. Yes, call North. All the 3 regions, up there. Yeka Upper East, Upper West, and then Savannah, Omuna Asia or Northern region. Honum, MIA, another public hearing. Another one I have to also mention is we all know, and the Commission really acknowledge the current economic hardships at Sisiano. Itiana, at the end of the day, you take a decision. We have to make sure, say, you better engage all the major stakeholders. Necessary, say, you need to answer na tariff na babonting. And which way rise a Kwasajamine, Yoni Regional Complaint Officer, PURC. One also Casasa, one may pay mitano, woman Chiacomantiam and Chakra, a Bibamu be answer Kabi. Moi, meters no yana, home a quarter cry, a clean short crown, say, demand no. High because on Kofo is dying, Kofo, 82 call new places in tea, meters no high demand, it's stock no more. It may get exhausted. It's a yes, and I also more for procurement process, Muna, or more crabbiba. It may not say, meters in Biaba, Guso or Motichama, Biaba, say, Afina, a big one head officer, Motichama or more agents, it's Bia, the entire meters in Biwa town and say, your BBFNO, SHEP project, apart from VRNO, a buying suit to me, and electricity, echo rural areas. It's sometimes I'm the mark contract. It's no. Your SHEP meters or system no more. Sa contractors no your more mobina or their commerce in 12 phone. It's a blue by no fault of this and I be by way no yana sometimes some of the meters come into the market. Blue house Ghana you will for pay connections. It will be how bit me for coin bisu none saka sa meter ni bi. Two says meters ni bi or marketer. Na yesa rural expansion project ni sa SHEP. You both go our back of VR yes meters ni but ni be enya bi. VR dey African meters ni bi aba. Because you see na tariff na ba no. It say they work market na okoto bro olonka na de yesusu dia ye de measure bro na ma almost meters na omo device a omo de measure consumption it is a meters na ma omo djuma no cry intimi ndimu wo wura jemai ene yete ne Canada share na yekina Penisa kwani wasedi ekowie krotia kasia bo anopei asante ebo a Benedict semufo penny kuku averin kajando bapa ho fedu akose somoa Elizabeth Pena na kwabena kase akose je wa akode ene nana ya bo amalibia boga wakabo mu hyehyɛ so aye nepk wabesiri pa bonyom wo wie watena fidie no achi David nana ya wanim wo machekere so aye sese bi ekunkrase fo yesiketi ano yeso ya kenkan ya ye de amamo ene ye women empowerment wo yini ni ama krancha da of mami premier ni mene ohine yire mami ekua yeboa esia mekua nyako abro no ma omo so osunwane Sompa 98.9 so ekua ne Rex ne mo amo ni nyina so no ye chia mo na mo nyina so no mo adwuma amabo kase bo no so eni yo abusia ye sori de na na no kwasi ada South Interest so Palmer Lane brana abwanwumre no nkrompe mu abrante bi di moto hwe forma na ti ko pass edwa wo sole ye no di moja hye ni dwane ye jane moto ni wo besi nne moto no da ye fie ni mu ama me fie wura ntemage ye de atu fie ti se wo di hye bi epra na ebofa na ni so no wo sole dwane ya bomodin aso wo be frame 0208 608563 0208608563 na momra mehye yenua bema Emmanuel Mafo Tetra emranti a wo mo boy niema ho dawro wo Facebook no ka ho yima wo papa nso eda fom anopei yema no hyeden ene da kana na 1 September dwumadie bi ba me ku ya aboama ene wo de ba wo se mementi anumre amanyosem eye memene da anumre bia no nsiampa mu kopa anumre no nkono bia na ye manyoni weekends wo bae wo pe ba bia be ya amanyosem a wo so ba akokere wo bobra bomodin ase mementi wode wo be hyemu na wo betie bie na ya aboama atena konwam ya wo yare ti na wochi maso ehye mani nka kora eti mam jemfo a wo papa je France tom ya aboama ya leo ukuru ne yale bomode aso be frɛ no na watoru kusedi bi nso amana no emranti ahene se na so twen kakra no ba na ho beto no enra maka banku no okosu ho ma fimi wrase ya fe ne didi oh ma fimi wrase ya nyame sa ya de wa speed recovery enayi bro ne ahafo maslog boss uraje sister PMC anopei enene papa na wo tweda no ekuso ebekoso nti emane kafra ebusia ye di usia na na kwa meme ndede se wa ni tua kwanhefo wom de nwompa ebehu pa yakra ya